Anyola majathum moro mawuok e piny Kongo mane okwany ringre kowiti e dho nam Diani e kaunti ma Kwale ywak ne jotend arita mondo otim nonro mar yango kendo ndhiyo jogo mane onegi. Mosenindo Manyombi Kayane ma bende ne ong'ere kod nying mar Black King wachore ne omonji ot mane onindo gi jogo mapok oyangi. Ma bende chechgoni ema ne odhi monege yo mapok oyangore maler. Nyaka sani gikoni onge ng'ata ng'ata mosemaki kitudo kod nek makamano. Gido magikoni koro kelo luore kindgi ka jothumbe wetene mawuok e piny Kongo. Ringre mosenindo ne ochwal nyaka kar kano ringre ma Coast General Mombasa kama ichan timne bero. Muziki, kudance, kitu tunaomba tu ni haki. Haki yake, uchunguzi ende paka mwisho. Imeonekana ni kweli na postmortem ambayo imefanyika, kitu ambayo imefanyika sababu tulikuwa washahidi, tulikuwa hapo. Kitu ambayo imefanyika, ule ni mwanadamu, si nyama. Vile walimupiga hapo mabafu, walimupiga hapo, walimupiga kwako, walianza kumupiga tena walimupiga pande nyingi. Uchunguzi ifanyike, haki ipatikane. Wamemnyonga na kumtupa. Nafikiri walitarajia kwamba atachukuliwa na maji ili mwili wake uende na maji. Kwa hivyo kwetu tu ni kuomba serikali yetu kisaidiana na ubalozi wa Kongo waweze kuingilia kati swala hili, haswa usalama wa refugee kwa wakati ambao wamekuja katika nchi kama ya Kenya.